project pun pek nomor. Ada project pun pek. Langsung tak project pek. Sita pek na itu sudah dah. A condition bang strong orang pun. Saya kai pun jor ceng le lins kai ni. Ni tu council orang udah pun tu kerja le lins kai ni le pikam. Nasi lin ko na pikam. Te banan ko. Dimal kali jang pipi. Nasi ala sisia bang pek. Kita term and condition bang pakka nahi dah tu 100% sakilo nahi iklaim tekangi. Lapen councilor renew long nahi. Itu mana comfortable jo long cit anu bang kita dah kampina. Kita industri apa bang ke itu long le pipi pun. Ni tu muta. Muda sagai bang kira dengan itu. Sab bagania tu mangke. Nilisian tu tanahan alam ke hektar suri ini puhang ko hala tum lebar se wali nana ne mula so lebar hade upani long ke nang chude tu nasib sakye phana asana abang ke pinang ta kapra tu bhang ke lage isia adangan ko ada asote siklen ko ada apa itu sakuni long tu nahi. Pena atama kondisi itu pemena pu. Senom pena aku monekan kau pena tu hala. Council pun kepingai. Tax punon, royalty punon, hajat punon, nikan kau tipen ke panang pepat pun. Nikan kiat tu proses nombor bombu. Hala itu tu beda dengan aku. Sakri tak lom yang lain. Hala itu itu. Kita perangkan. Soalnya lalu tak ke. Hala lampu projek ada bangker. Layak kondisi tipen. Nah, kondisi pipi. Nasihat pipi petang tu dah lalu lisi yang hujan ni bocor. Nampak tidak? Ni tu orang ni tu orang, ni tu macam tak lagi. Tak dah pipi sepekan sedang kau mampu bangga. Akini, atum bela lu kita tunang pusing pulau. Nili parti lihat tu berapa? Nili gasi yang jual mati. Ab bos ke jual dorong pipi huli ke. Mahal tu berapa lo? Cokcek lah tu Tumani lo. Local company masih ni, asam company masih kopak. Local company tu ketarik saja lo. Simpson company tu. Langsung mesti bonceng lo nilisi yang mungkin. Nanti nak lagi. Tunggu lo. Hala BPA mana? Bharat Power Corporation wang tu lo. Nanti mana plek pada lo. Tunggu lo. Nanti tu blacklist ada company pernah. Tunggu lo tu mana? Misal company long cengwai dam lo, nepo lo ni. Atau klaim ko lo, kondisi tu new kondisi cipi pamepo, ada kamu penili poteng lo. Sakuni dah lo mai po, dak karena lagi yo long nampu. Lepas dak ke, langan lo nampu. Langan miana itu, aki jo senang ke pida thang royalty long de, thang tax long de. Afang ke lah so kondisi pipi dah polai. Sinon ta layak kondisi kroker pun tak betul kita nampu pekere nampu hala kini banget rakyat tuntar sisong si nuni sialan lagi jahat hak teng lepo program ni blok compensation fund cikan kami masih dek kembali uki mana klaim ni pun klaim ko ada arah tumpul lobu coba sa hala BJP Kongres itu muni tu hala tu nak lebih pola ko nona kibange compensation de lo bang terapi at MBC tu MLE tu so dah he tu teh tu pulo hani lo wang ni nanti sampai naik tu jok de lang tu kita guna pun khat profil nona le pulo bang cuai lo nanti jika mun kampung lo de no isa sai so pidu lo langsung pesan pipe pura rangkaian oleh pu banking kong kami pura puno tumpang rangkaian ono bangkit dah itu entah isialan artikel 280 pan pasawan pu Elvin tono cipin lawe deh nona tu na dilo mati ni jadi artikel 280 pan pasawan pu
Halaga penwang teng ay nang nelo Karbiang Autonomous Council panke Article 275 along sipulo jela dak pensip Consolidated of a Fund of India kupi makanang di badak to kalu dak administration keres ya pandal pi mission ya pandal development kam hantal sona kam hanta hala so article pensip bosanang pinampu nona people Elgundano nelingu sinat nang thakalu halaga pen tiprek ulu I bosa ke bang sistem tiprek ulu I not ke hadak pen ke bang belo asinu ya dulu konstitusi lo godang to thuno na kaprek sistem pen jawai na peklan thako to te dan hokta akaprek sistem po me nonge lamsam na pipo Central Fund ng people, permanent kalidad lo hai ke 275 alo mga permanent na pansin ito. Tanong ng ke permanent na pansin ng pikali. Jikidang kaya ko ng people, yung kiyang kaya ko ng people. Hala chok ching magi. Hiling rias pun panong pamya article dolo tangka gawang niya ko hala bang implement. Hala dua people bang kala ke panchayat rasa pansin people. La situhana ni sitibe nang la tuai tipan nilban pulo na pu jaiga thar against ni nai pilo jaiga thar ke ron posa ke bang ke mane khangche ke na sob posa na ne puta hu jaiga thar abang sa chokche alang sa chokche atuwa thanam ko sinira tuwa thana karo elvin teron pham Municipal Board har bang khabla chap the ne de sida Municipal Board bang ta Town Committee Salamun Autonomous Council ba Autonomous District Council hoke Town Committee Salamun arona jutan salam panchi Town Committee kimun lason those Municipal Board bang ta non pe na bang ke Council pen kimun po po bang hadak 6 gulong phap nai kalau pula deh panchayat tiras lo, penon dah council sah cipunong lagi, cipunong lagi municipal board lo, bahada pensi pemenang toy, pemenang toy, pokok dulu itu, ada kang sistem dah lo, council pan kang parti, kulo dah lagi PUP jupe pen panchayat tiras along damji, hala kecok sih ke, elwin pansi punang kok alang sih, negosiasi kita lo, UPD satu lo. Laso bang posana pi pu India government pu nang nge jo no alang ludet no laso bang se asilhalam je thana de du lalu pula te la to sona ha batai sipa lalu pula te emo hala video so bang ile sa thek mati aron ji ne mati hal mani no to man ke alang se aspok me no alang se advocate hai punan ko public fund misleader article 2 hala Karbiang Autonomous Council lo ni tu citi betul lo hai par committee lo jadi puno biar biara tentang ai nade Dixon ke that council pansi absolute authority tang pidal ni Dixon konama ron pen long le tu phanan ke dut thap dum phanan ke Cikloyan homo por pinon eviction non any land sadak to ang any land na hawlang tami forest tami PR tami la ka class avelo jada long le dosi tamelo council ke eviction Cikloyan homo por pinon sir ni don isana arjulang kali hala MOS mana so MOS kali UPDS pana MOS MOS one ba Elvin turun kala kidul alam sekado wilo ay voker lo spokesman lo pure lo to wilo a mediator lo so halas kansenili pula no bang gala ke komata ke voker lo pinila le ko dikhata ni lo Indian Home Minister kansenili pu nang hempreka to bang hansule no hak pangarengan puna kita gama gala ke chokchi kita gama ti
record ko no dengang lo baru ne halak jokse inudai Indiana Home Minister kan engine alam kali lagi ame tha mase amman kache piwi public li dani lihat tumi kuno lasi hala jai ka thar tu phatten ne ji rotoni ti tu man ken ne ji hala lisong orang parah ke man kene ki tayar me kai chok mal tumhan test pe bon lo la tume kar apu jai ka thar ki patu dam ha kohima rotorin ki ban lisong pa patu dam ha Darjeeling rotontran ha Darjeeling la sini tu se hang wow ni tu dang cerawan po karbar ba thurpak nang po thurpak lo thurpitun pak lo hala soni ni nengje dalu केरस नहीं पुते इंडियन होम मिनिस्टर पे हिमंत बिश्व शर्मा फान पुसे पब्लिकली नहीं लिखे डिमांड people बंगे के तो tangan wan nang pasik sakare sik sulong ke to tangan wan bangka nang ki tip tuji ko a polisi ke klem bangke chief minister pen home minister nasila tayar me kai ko tar me na pe kai ko ba na sina to home minister pen chief minister sina to se halai son son alama ke lisong par ke chok chiawe rotoni ki chok chiawe jai ka roton taran ki chok chiawe jai ka thar ki chok chiawe dan di mana asam government pen mane phan asam police pen net nai pote hala chief minister function net nampo home minister function net Kadang-kadang upload Assam Chief Minister ke ninje hala so ke 275 long besi wang Assam government ek pasanam pidang hada pen consolidated fund of India puang ko Assam revenue account nang lucok ko Assam revenue account nang lucok ko angka Assam sor pulo consolidated fund of Assam buku nasi hada pen ke wang posa sina pipo Assam government ke ek posa tadanat nang ne pipo lapen department muka nikan plan lo tela to ban ke plan ke non plan kon pe Assam government asan people non plan lo kon de lo pote ador ma ba Assam government kinang ko sita plan a scheme lo biwa lo pote central ke de ba posa se ador ma people halaga ani dingo discussion pen